Talanoa. You know, in Samoa, English is not our first language, but like the rock, we are try very hard. So, let me say, check this out. You walked into the room and put a smile upon my face, smile upon my face. Do you still remember? I said, please don't leave too soon, 'cause I really wanna know your name. I'll never forget that day. Now we have come a long way, and time goes by so fast. Time goes by so fast. You taught me to love again and put trust back in my heart. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. Mm-hmm. It ain't too hard to be so lost in the love you found. Lost in the love you found. 'Cause the beauty that I can see goes deep within yourself. Deep within yourself. You bring out the best in me. Put my feet down on the ground. Feet down on the ground. Both of them. And all the love you share with me, my baby, I'm gonna mix it with the sound. You know, mix it like a salad or chop suey. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. Too low, excuse me. Ngakale fight ya besele ile ya maslis wa fika le vivese fui fo ingalo le fetawi mai ve ape fi we fa pipi ya ngango ko ka ape o oi pa ku ai ka ole pitch English ngai lai sa muta ka ole broken English kelele ese senga le o se meleanga pe ya like fusu ese umapanga sa uma se liwa a oka wa yanga nei mo so roinga fi romantic wala kama uma ya ku kongi sauti nai sai mingi kipir ke le fongi kule angry big sing. Welcome back to the second part of the Pacific Health Talanoa with Lorenzo on this Wednesday, the 21st of July 2021 in our city mai taimi. So e lua se full matasimi no te ona tale o leitu la e fa. Fa talo fa so fo ila i le pa ia malama malo tatu wa tunu o lo fe ngai manga luenga I so se you to my favor o lo fe ngai ai ile nei aso lulu malu lu aso lulu susu fai lava si palasu ti mungai nei au kilani e tal tonu o lo langi le nei Wellington e o class tete al watu la lo o tago ia ngai wai kato ngai hai tago ia fa talo fa tuai e le malu man pa i tatu wa tunu e le whangaloina fōi I atua sina ta mama tina matutua o lo whapena no ngā whai la tau ma le whaiva o le tapua inga tonu I mau ta malawa ia o le whaiva I o tātou atunu I tele o tiu te lo whangai ai I le nei yaso o se talalata mai le COVID-19 o leu whaafonga le tātou atunu I se whaataltan noanga ma la whionga I le iatu I whaasina Maria la whaele o ia tonu lava lea o lo ia I to tonu o le whaurulunga o la tau ia lo fa ngasoloina ia e faingo tuipui pui o COVID-19 mo tangata Pasifika ai ile so to tonu ni sila o tala fia no case no case in New Zealand today ele ai se tasina malanga mai ia tunu mau o lo mau e fa mai COVID-19 ele ai foi se o tato wa tunu mai le community mau e fa mai le ia so o tala fia le na ai ila va ya tu ile fa ngasoloina foi na leo o le tui pui. A total of 924,000
776 people have received their first doses of vaccine for COVID-19, an increase of 85,222 from last Wednesday's. The figure last Wednesday was 839,554. No winga lai foringa mai. O lea lave to tele ua talia ia le tua lalo e le ngata i lea o le whamanatu atu o le tātou mtanga luenga o le soifua malolo ina le ngata i lea o le tātou whainga malo ina ia whao ngā le tui pui pui. Let's have a look at Fiji. The situation in Fiji right now. Wa to tele tangata, they've just realized whai mai sa o lava le tui pui pui. Sa o lava arangai loa lava whai le tui pui pui. O le fesili na ua tele na fesili ni tangata lo tonu i Fiji. Pa pia fo ila ila tolo i Australia. Whai mai se angai loa e whai le tui pui pui. Angai loa o te whaalongo i whautuanga. O la pata inga fo i mai le mtanga luenga le soifua malolo. Ina petai, o le tua lalo atu lava le nā le tātou Pacific Health Talanoa. I lea aso, a malea aso, o leo lo whanga aso le tui pui pui. And it's free. It's free. All they need is your time. They need your time to, take your time out of your working schedule, your other schedules. Ina ia ea nga ia tu no fuanga lo whai tui pui pui. Le fo insau noa ia tu whasina. Friday and Saturday, there's going to be a pop-up. Pop-up testing, or not testing. A pop-up, what's the word, Lemo? A pop-up vaccination center for 2 days only from 8 to 5 at the Ifaka Sapua say in Mangere East. So taila whiunga e tui whasina a whaero fia poki e sau avanoa o lua tasi 5 valulua fitu i wawha. O lua tasi 5 valulua fitu i wawha ma e Talanoa sao lava. La whiunga e tui whasina. A whai e ngalo i te onu mera na e rai text mai le ia ulungo tātou Facebook page ale Blue TV po le Pacific Health Talanoa with Lorenzo. Aolo tātou update na o le COVID-19 fuluiva joe whatalofa joe le mano tātou watunu ulungo tātou penga te whailangi ia po le tātou Facebook Live ale Blue TV ma le Pacific Health Talanoa i le nei aso lulu. Wa mai oe? Wa mai longa tono neva yaso. O lea tomorrow, Thursday, Friday, Friday. So tomorrow Thursday day and Friday is Friday. Lona winga. So e lua la vana yaso whainga luenga. Tatou whaia lola upo yopu ono sai. Ono sai wa a e vili mai tai ao, but you got no more sick leave. Lona winga. Ia wa misi fo ina tongi le sky next week. Ia a whai te vili mai las whareile. E o to vai aso lea vai aso fo. Ia wa le ai fo ia se date ma mami. Yeah, but speaking of dates, you know what? I think that's another relationship practice that needs to be practiced very often, within families. Awaka ko ke mama. So ia ko ke mama e wala au le to lua ya honey my babe. Whoa. Don't be shy, don't be whakama. You can call your husband, you can call your wife, honey, babe, I wole nga ulung on Facebook. For ingale, don't just call them Han and babe on Texas. But sing it out loud. Sing it out loud. They want to hear it. They don't just want to read it. But especially the wives. But especially wives, because it is really important to them. For ingane lo fa pe atu, honey, mai le aso. Babe, mai le aso. Honey, ngai fa mai le suka ngale. Honey, se anga ke usake honey ai kai mi uma. E uma ngale aso. Wa 1,100,000 na 1 year ka. Oi, pa pengaris i so fuanga tatou. Ole tulanga lo tam fa ya watu. Let's not be afraid. Let's not be shy to have a date within your family, Take your wife out for a date, mate. Come on. You only spend like $40 or $50. How about your Mango Bridge? $20 for a 300-gram steak. I'm not lying. 300-gram steak. You can have a North Shore and a Ponsonby meal for a mangere price. But honestly, have you ever been to Mango Bridge? It's a beautiful place.
It is a safe place, and the cost of oh my gosh, the cost of food is really affordable. So head down there, take your girlfriend, take your wife, take your partner out for a date. Talanoa, honey, I am sorry for my wrong last night. Honey, I am sorry for going out to drink last week. Honey, can you forgive me for what happened 3 years ago? 3 years ago, sorry. It's not healthy. It is so not healthy to live in an unhealthy relationship. So whatever problems or whatever arguments that you really need to sort it out to be able to move on. Like move on. Like really move on. Seriously. Because honestly, if you keep dragging that emotion, the feeling, the unforgiving, you're not going to be able to sort anything else. You're not going to be able to sort anything out. So it is Pacific Health Talanoa. Whai alo iei se whaawita uli, o haafi ai no soifua marolo ine le mawhau, ma haafi ai no broken heart health. Tau mawhai nei a fofo, sa ili se whaawita uli, sa ili fofo le tūlanga le nā. Whai e tere mawhai ona e Talanoa i stas tangata, Talanoa i le tau whai au. Whai le mawhai ona e Talanoa i whai au, talk to your mom. If you can't talk to your mom, talk to your daddy. If you can't talk to your dad, talk to your best friend. Or ring your uncle, your auntie. Talanoa i seisi. Talanoa, it is really important because a tope tono il whaafita hauli nā. E kaimi lau ke whai ako explode mai kama kai peo le Twin Tower fo inga le Amerika. Pa. Ua le ai sea o ngā masa ale ipu vai. Alfa tuanga nā tātou Pacific Health Talanoa i le nea. Whiawhi, au nei ngalo o lo te lela o whaion whaila tui pui pui COVID is fuiva. O le stūlanga e toi whiwha manatua. O pipisi lava wha mai lea i tamai te o le RSV. The respiratory something S virus. Kau nei no wha uminga o le RSV. O lea la sa ili mai e le producer i le wha uminga le RSV tu watu le lunga tātou por kalami. Au lea wau maua tala ua awhia i sa mua wha mai lea. O lau o i sa mua wha mai. Ma o lo masalo mia sa iei sta mai titi ua maliu. Se pepe ua mai mau malisoi o na wha mai leo la RSV. O tau tala lava hau leanga sa mau i loa whine 2 weeks ago. Very heartbreaking. Very, very heartbreaking experience for me. E lo vai atu i loa whine le tau puni o le manava. E fōlinga mai fōinga le aunga tata lava tātou e ave tamaiti i fō mai. Ma pe o se vaenga fo ile muli la va na ave i lau fa mua. Ai o se tūlanga i pitu sili ona tāua. Respiratory syncytial le pole syncytial virus. Makua i uma la foi la su e aku le pronunciation o tato upu. O le mena i sole. O pe ya sole o pungi upa lang i ngai upu ali wa confuse le kauka. La foi wa amu mai skangaka. O le sifa mai ngale ko put kai min ngai o le amu sole. Sole don't be a macro man. Come on. O le sifa le tonu na. I must say lavalata we're straight from the islands. Have you ever been called a fob? Get it out quiet the way. Or have you ever been labeled when your English is broken like mine? Oh, heaps of times. But you know what? You know what I say to those people that mock my English is I say to them, come and sit in front of a TV, come and sit in front of a camera, and see whether you can speak in front of a camera. Yang ay ko ay mak ay no la ya. Al tulangan na RSV pui le yo to na mai se lava fana witi. Take an extra care for your children and your kids at home because RSV is serious. I'm being very serious because o lewa sauli potom tanga renga sa fu maloloina. La tumu fan ma Auckland Hospital, Starship, lenga say o miro moa. O tumu i nei whanau ua watu, o le lawai muenga. A le mai na o RSV. E a fia i maa, a fia i ala ea o whanau. Ngai vai rei hei. Whape, ngai le mana wanawa o nei whanau. No, I'm being very honest, whape. Kau le tau puni le manawa. O lea te tau sanga toi la wawa manau whalo le pa ia o le mani mamalo tātou atunu. Se i toi wa aia ne lava tātou whanau.
ua fai lava se pipisi le whaamai lea, ia mawhanawhana o lātou tino, mau tinoa, o tino tamaiti se whanguu, ina ia mawhanawhana, ia whapena ona whaongale vix, pia whapea o lo tau mau le fulu, ia mawhainu le pemo, vai le pemo le ale tamaititi whainu, whaatolu na whainu le aso, le ngai lakua le instruction whaunga le, it is either 4.25 meals, or 3 meals, or 5 meals. It depends on the weight of the baby, not the age. Vai la ili si mea ngai kele sila fia. It doesn't, whaunga le, pe 5 tausanga, pe ono, pe tolu tausanga. E whaatusa le malosi le pemo e watu le fō mai, ile mamafo le tamaititi. Ele whaatusa saina, ile matua le tamaititi. O le stulanga i fia whatau, fia, whautua tātou por kalame, ile nei aso. O le whaonga ina leo le tui. Syringes fo ingai mo le tui fo ingai le a mai e whaino ile vai le tamaititi. So le, isi ka kou māku, o so le whaonga, sipungi. Sipungi fo ingai le whaasuka ele ki. But how can you measure the 4.25 mils using a teaspoon? Make sure you use the syringes. Kele ia size of syringes. Po le tui fo ile a mai le pharmacy. E tui fa le mai fa fo le medicine. Mana fa ngale e ino ia pepe o leisi fa tuanga na tato Pacific Health Talanoa ile nei afiafi fa ngale le tui a uma na fa ino le vai le tamaititi fulu mama ona to le to tonu sta mai bowl vo ngale tamai bowl small bowl bowl eskulimi to le ia to tonu ina o a put it in a cup vai se te ipo to fa le tonu ia se range te po tui ona to le tonu pusa isa e store ina aua ne i tu solo fo ngale lunga le sink pe tu tonu ole o vaenga le ka poti le tu isi puni matui ma naifi matulanga fa pena aua ne mixing ala ngol si vaenga na wa ava pe o lai lunga le sink la sa te tu lo la fa fo ngal ta to watunu la sa ia lango i lunga le sink la sa i ma le tui o le si vaenga le nai pase me le siama pase me le tui ya mai lo la ia te fa ngal tamaiti ma ti mai lava ia alo mo whaana o tātou watu. No, alwhau tuanga na, tātou Pacific Health Talanoa. Ile nei aso, maua se whapopongo tātou por kalame, ile aso for Riley, tātono mai. I'm gonna bring a former Miss Samoa, but I'm not gonna tell you who it is. On Friday, Pacific Health Talanoa with Lorenzo, 3 p.m. on Blue TV. Manu tele lava la tunu, whaftai tele mo le taliaina, o la unanga ma le tautua le tātou Blue TV, operated and owned by your own people. Whaftai te lava mo le talo mai tātou por kalame. Alofa atu mo e Samoa. I love you so much. I love you so many. I've done my COVID-19 vaccination. I have been fully, completely vaccination. Understand one thing when I try to listen to one-up song. I try and I try and I try and I try and I know there's something's wrong. Every time the DJ decides to play, it's go up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh what an atmosphere. But all I hear, hey, hey, yo. Baka 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 baka. I hear it singing. Baka 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 baka.